umuntu abekele nebendovela amandla ngithule isigqoko emakhosini ngiyakhulela sizwe sonke sikaMpuma noMakele sila kwaSithebe endaweni yaseMandeni emakhempini ngeke ngayifaka ivideo la ishadi la chaphaza khona usisi thizeni limvalele kwelinye lamagumbi limkidnapping lento lena isuke kanjani lento isuke emva ukufika kwaNgqongqoshe ezokhuluma uthe efika uNgqongqoshe wakhuluma wathula inkulumo emva kwalokho wayesehamba ukuhamba kwakhe kwasala kwakhona udweshu noma kwakhona ubuhiqihiko buba khona amashayina akwaSithebe embonini zonke ngasho kanjalo almost zonke bahlukumeza abantu kunabantu abaningi la bangakhokhelwa imali zabo ama-leave pay bonke kahle kahle abakhokheliwe ama-leave pay njengamanje into ayenza ama-China awezi ne-solution kodwa athatha kakhulu abantu bokufika bafaka ngaphakathi embonini 2 into ayenzayo alanda ama-security companies bafowethu bama-security companies siyazi nani niyazama niyaphanda niyasebenza siyayidinga sonke imali kodwa akibuya kanjena-ke le nto lena uthatha imali wena abantu abawu-100 abanemindeni yabo abayondlayo bayalamba wena wedwa uyasutha sibasikhulu sakhe sithi kwenzakalani into eyenzakalayo lama-security companies afika ney'bhamu ey'nkulu inhla kwahle la ivale nje ey'khwameni azosabisa abantu afika avule sephethe abantu bokufika abafake ngaphakathi esangweni baqhubeke basebenze so njengamanje sila kwaSithebe sizoyimisa yonke leyo nto leyo sizothi bafowethu makwenzeka nixoxe niba nevumelwano namashayina ey'thinta imali ekuthenini nakhona nizongena ephaketheni kunini cabangelani bonke labantu abagcwele abaxakekile nabo abonda imindeni yabo so sizosithola istrategy esizosisebenzisa ekugcineni kosuku izwe lethu leli izwe lobabomkhulu leli uma uthi iShayina alifuni ukuhlangabezana nezidingo zethu sabantu alihambe ongcono alihambe losebenza kwenye indawo Ndabezitha la inkinga esibhekene nayo iqale ngonyaka odlule lapho kufike khona uMEC uMEC ke wabe sefika ezoqhatha abantu wafike wathi ucela wonke amafemu akhona la ngaphakathi akhipha abantu bangaphandle uMEC uThami Ntuli wathi ucela akhipha abantu bangaphandle kulo mhlangano wakhe umama uLihle Ntuli okungomunye uLihle okungomunye wabantu abakhulumayo ukuthi bakhona abantu bokufika ube eseyithola eseyivictim yokuthi ahlukunyezwa ama-China ngaphakathi okulidele ukuthi bamkidnape for 4 hours engathola amanzi engayi kuyochama singena lapho-ke njengo-MK Labour Desk ukuthi sifike sizomrescuisha abasebenzi okuthe uma ngabe simthatha base bethatha isinqumo sokuthi ake bephumene kanye naye ngoba engathi uyahlukumezeka okuthe uma ngabe bephuma abasebenzi umqashi ubesevala amagate wafaka inotice ethi usebaxoshile bonke labo basebenzi ngaphakathi so-ke kusukela ngomhla ka-4 December sihleli ngaphandle abasebenzi abakhokhelwanga ama-leave pays abo abakhokhelwanga ama-bonuses abo and inkinga ekuyiyona ehamba phambili kakhulu abasebenzi la ekhaya babhala u-14 rand nge-hour lokho bese kuthi ubasebenza u9 hours ebese yena umqashi akhathe 6 hours bathole only 3 hours lokho sekubuyisa ukuthi ke manje isibabuyisela back ukuthi la ekhaya kubhalwa u3 rand nge-hour mangabe usebenza khona kulesikhathi samanje lapho sithi khona umuntu omnyama ukhululekile so ke thina siku-MK Labour Desk silisana nakho konke lokho into eyenzakalayo ke namhlanje sibe sesihamba ke sayo-aplayela a-legal strike ukuze sikwazi ukuthi sibhale i-memorandum sikwazi ukunikeza umqashi ukuthi nawo ama-conditions esifisa ukuthi sikhulumele phekwawo njengamanje unqabileke umqashi ukuhlangana nathi kwafika u-SAPS kwanhlangano zimuka nomoya akafuni umqashi ukukhuluma so-ke sesiphinde samphoqa futhi njengamanje-ke Ndabezitha ukuthi akasebenzise-ke manje-ke inyunyana ngoba ikhona inyunyana noma ingameli abasebenzi bala ekhaya kodwa yona iyavumeleka ukuthi ingene ngaphakathi sesisebenzise leyo strategy-ke manje ukuthi bangene ngaphakathi nabasebenzi ababili abazomela bonke laba bantu ukuthi bayonegotiate ukuthi phela mqashi buyisela bonke laba bantu abawu-400 emsebenzini ngokungenambandela ukuze yonke into ihambe kahle okuyilokhu-ke manje-ke esilindele ukuthi uma bephuma ngaphakathi fanele size ukuthi i-outcome izothini.